Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманди телевизиони Симои шаҳри Панҷакен. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар дар шаҳри босонии Панҷакен корхонаи мармари Саразм аз нав ба фаъолият оғоз намуд. корхонаи мармари Саразм дар заминаи татбиқи ҳадафҳои стратегияи чоруми миллӣ саноатикунунӣ бо суръати мамлакат ва дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ибтикори соҳибкори маҳаллӣ фаъол гардидааст. айни ҳол корхонаи мазкур бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ фаъолият намуда аз коргоҳҳои ояндадори минтақа дониста мешавад. кор дар ин ҷо тавассути техникаҳои муосири соҳавӣ ва бо ҷалби мутахассисони варзидаи маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст. директори ҷамъияти саҳомии пошидаи мармари Саразм Иноқбек Бобоев. корхонаи мазкур хато намекунам гӯям ки ҳамқадами истиқлолият аст. ҳанӯз солҳои 90 асри гузашта корхона ба фаъолият оғоз карда шуда буд. корхона аз ашёи хоми ватанӣ маҳсулотҳои сангӣ истеҳсол менамояд. ба намуди тахтасангҳо, фаввораҳо, ғайр аз ин балият синаву дигар намуди сангҳо истеҳсол менамояд ва ташкилотҳои сохтмонии ҷумҳуриро таъмин менамояд. ҳоло дар корхона истихроҷ дар мавзеи падораи ҷамоати рӯдакӣ ба роҳ монда шудааст ва он ҷо оҳаксанги травертинмонанд истихроҷ карда мешавад ва аз санги мазкур дар корхонаи мо маҳсулоти сангӣ маҳсулоти ниҳоӣ бароварда мешавад. корхонаи мазкур аз соли 1995 бо дар назардошти захираи азими кони мармари тилогули деҳоти фароби шаҳри Панҷакен ба фаъолият оғоз карда буд. мутахассисон исбот карданд ки кони тилогул аз мавзеъҳои бой ва ояндадор аст ва мармари он сифати баланд дорад. айни ҳол мутахассисон бо ворид намудани дастгоҳи нав аз хориҷи кишвар ният доранд ки фаъолияти корхонаи мазкурро беҳтар намоянд. баҳри иҷроиши фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон карда шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат муассисони корхона тасмим гирифтанд ки тармиму таҷдиди корхонаи мазкурро ба роҳ монанд. ҳоло як адад дастгоҳҳои нав ба корхона ворид карда шуданд ва дар ҳолати корӣ ҳастанд ва ояндаи наздик дастгоҳҳои замонавии муосир ба корхона ворид карда мешаванд. сифати маҳсулот ба ин васила беҳ карда мешавад ва таъминоти ташкилотҳои сохтмонии ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ бо ин санг ба роҳ монда мешавад. инчунин мо дар хориҷи кишвар низ харидоронро дорем. талабот ба санги мо дар ҷумҳурии ҳамсоя низ ҳаст. иқдом гирифтаем ки ин баъд ба хориҷи кишвар низ содироти сангро ба роҳ монем. маҳсулоти истеҳсолии мармари Саразм дар иншооти бузурги меъморие ки ба тарҳи миллию муосир дар гӯшаҳои гуногуни кишварамон бунёд меёбанд истифода гардида дорои сифати баланд мебошад. зимни боздиди худ аз корхонаи мармари Саразм раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода иқдоми соҳибкори маҳаллиро нишонаи возеҳи дастгирии сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карда онҳоро ба саҳмгузории бештар дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунунӣ бо суръати мамлакат ҳидоят намуданд. соҳибкорон ваъда доданд ки бо истифода аз имтиёзҳои фароҳамовардаи давлат дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми бештар хоҳанд гузошт. далери бозор Исмоилҷон Холов барои барномаи иттилоотии пайғом. дар машварати кории муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода масъалаҳои омодагӣ ба таҷлили санаҳои фархондаи 31-солаги иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, идома додани корҳои ободониву созандагӣ ва монанди инҳо баррасӣ гардиданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди
مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مشورت کوری تحت رهبری معاون یکم رئیس شهر پنجکند سفرزاده محمد صادر برگزار گردید که در آن معاونان رئیس شهر، مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان جماعت‌های دهات و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در جلسه کوری اساساً 4 مسئله: سزاوار تجلیل نمودن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اجرای نقشه دعوت تیرماهی جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، آبونه به مطبوعات دوری و دیگر مسائل جاری مورد محاکمه، خلاصه‌براری و وظیفه‌گذاری‌ها قرار گرفت. از روی مسئله یکم سزاوار در سطح بلند تجلیل نمودن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی حسابات داد. با مسئولین داخلدار سپارش داده شد که برای در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل نمودن این صحنه تاریخی باید در نزد همه کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌ها نوابسته از شکل تابعیت، شعار و آویزه‌ها و بیرق‌ها نصب کرده شود. در همه کارخانه ها، مؤسسه ها فضای ادانه تشکیل کرده شده. در مؤسسه های تعلیمی، کالج ها، دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند کنفرانس ها، نشست های علمی برگزار گردد. همچنین معاون رئیس شهر پنجکند خوشوقت‌زاده ارکین از روی مسئله دوم رفت اجرای نقشه دعوت تیرماهی جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گزارش داد. اطلاع داده شد که تا امروز نقشه دعوت تیرماهی جوانان را جماعت دهاتی شینگ، سرزم، خلیفه حسن، جماعت دهاتی فراب با پورگی اجرا نمودند. از روی مسئله دیگری روزنامه دیرکتور مرکز علاقه پوچتوی موضوع جمعی و حسابات داد. برای رفع کمبودی‌ها و اجرای سپارش‌ها در مهلت معین شده مسئولین داخلدار وظیفه‌دار کرده شدند. همچنین در ادامه جلسه دایر به مسائل زیرین جمع‌آوری انداز، آمادگی‌های جهت سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، رفع کمبودی‌ها در مؤسسه‌های تندرستی، معارف، تازه نگاه داشتن خیابان‌های مرکزی، چراغان‌کنی شهر و دیگر مسائل مهم حسابات مسئولین شنیده شده. در نزد راهبران مسئول سپارش‌های داخلدار گذاشته شد. جلسه کوری را معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده جنبست نموده از راهبران تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین شده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و ویس ملجان خالف. سنه 16 نوامبر در تاریخ تاجیکستان نوین با حرف‌های زرین ثبت شده است. در این روزی فرخنده 31 سال پیش اجلاس 16 تقدیرسازی ملت برگزار گردید و فرزند فرزانه خلق تاجیک محترم امامعلی رحمان همچون رئیس شورای عالی پذیرفته شد و در حیات سیاسی و دولتداری تاجیکان گردش کلی به عمل آمد. گزارش عباس همرازاده و اسماعیل جان خالف این موضوع را ادامه می‌دهد. واقعاً سنه 16 نوامبر در تاریخ تاجیکستانی صاحب استقلال ما برای 100 ساله ها و 1000 ساله ها همچون سنه فرخنده با حرفهای طلایی ثبت شده است. چون که محض 16 نوامبر سال 1992 در قصر اربابی شهر باستانی خوجند اجلاسه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و با اکثر آوازها فرزند فرزانه خلق تاجیک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان با مسند رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. محض برگزاری این اجلاسیه همچون انجمن سعادت خلق در تاریخ نوین تاجیکان یک تحولاتی را به وقوع پیوست. با ابتکار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان خلق تاجیک سنه 6 نوامبر سال 1994 اولین کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را از طریق رایپرسی قبول نموده برای رشد دولتداری و نظام سیاسی و پایه‌های
ساختارهای گوناگون کشوری تازه استقلالی ما قانونهای اساسی خیش را قبول و مورد عمل قرار داد. در زمینه همین اجلاسیه تاریخی و رسالت بزرگی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سنه 27 ایونی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان به امضا برسید و کشور خورشیدی ما به شاهراه بزرگ رشد اقتصادی و اجتماعی وارد گردیده در مدت خیلی کوتاه تاریخی در تطبیق دهها برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی با کامیابی‌های بی‌نظیر نائل گردید که ما باید با مرور سالها به نقش اجلاسه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و رسالت فرزانه ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان ارزگزاری نماییم. بنابراین همه مردم دیار باستانیمان و تاجیکستان عزیز را با افتخار 31مین سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد می نماییم. با مناسبت 31مین سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکن میز مدور دایر گردید. سابق داری ساحه معارف و خدمت دولتی محبوبه حبیبی اندیشه‌هایش را وابسته به این صحنه تاریخی چنین بیان داشت. متوجه باشید. واقعا هم وکیلان انجمن سعادت ملی، وکیلان مردمی در نزد مردم تاجیکستان خدمت شایسته کردند. آنها در انتخاب سرور دولت، در انتخاب رئیس شورای عالی در آن دوره تقدیرساز 16 نوامبر سال 1992 رسو 31 سال از این پیش خطا نکردند و پیشوای ملت در دوام راهبری خود در دوام پرزیدنتی کشور ما انتخاب شدنشان ثابت نمودند که در حقیقت هم پرزیدنت مردمی اند و افتخار مردم تاجیکستان می باشند. در انجمن 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اساسهای ساختار کنستیتوسیونی دولت تاجیکستان معین کرده شد. دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه چنین راه را راهبر دولت معین نمودند و برای قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان قانون اساسی دولت دستور دادند و کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 با راه رایپرسی عمومی خلقی قبول گردیده. انا همین گفته‌های راهبر دولت ماده یکمی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان باب یکمی آن را تشکیل نمود. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که از جریان میز مدور در برنامه نوبتی فروغ اندیشه گزارش مفصل نمایش داده می‌شود. برنامه را ادامه میدیم. با افتخار 31مین سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر باستانی پنجاکن چهاربینی‌های معرفتی و فرهنگی برگزار گردیدند. گزارش‌های ما از لیسه کسبی تکنیکی و کالج آموزگاری شهر پنجاکن تهیه شده است. در دایره تنتنه‌های ادانه بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کالج آموزگاری شهر پنجاکن
озмуни муқовимат бо коррупсия саҳми ту аҳамият дорад ки дар ҳамкорӣ бо шуъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар водии Зарафшон тӯли як моҳ миёни донишҷӯёни коллеҷи мазкур идома дошт, ҷамъбаст гардид. зикр гардид ки дар иҷлосияи шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон маросими савганёткунӣ ва ба вазифа шурӯъ намудани президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида буд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини кории худ дар баробари барқарор намудани сулҳу субот ва таъмин намудани рушду пешрафти кишвар, ҳамчунин мубориза намудан ба зуҳуроти номатлуби ҷомеа, махсусан коррупсияро аз авлавияти кори худ дониста, барои решакан намудани он пайваста таъкидҳо намуда чораҳо меандешиданд. тазаккур дода шуд ки озмуни мазкур аз се намина мақолаи беҳтарин, саҳнача ва расми беҳтарин иборат буда, дар он зиёда аз 300 нафар донишҷӯ иштирок намуда маҳорати худро нишон доданд. дар охир ба ғолибони ҳамаи наминаҳо ва шахсоне ки дар рафти озмун фаъолнокӣ нишон доданд сипоснома ва ифтихорномаҳо супорида шуд. баргузории чунин чорабиниҳо имкон медиҳад ки огоҳонии мардум аз ин вабои аср ва ҳамин гуна пешгирӣ аз содир шудани чунин ҷиноятҳо бештар гардад. чорабинӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 31-мин солгарди иҷлосияи тақдирсоз дар литсеи касбии техникии шаҳри Панҷакент бо намоиши дастовардҳои литсей ва имкониятҳои фароҳамгардида барои ба касбомӯзӣ фаро гирифтани хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ оғоз гардид. сипас қисмати тантанавии чорабиниро бо қироати якҷояи суруди миллӣ шурӯъ намуданд. гуфта шуд ки мардуми шарафманди тоҷик рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун ҷашни фархунда чун рамзи садоқат ба президент, садоқат ба ватан таҷлил менамоянд. воқеан хизматҳои шахсияти беназир муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди давлати миллии тоҷик, барқарорсозии ҳокимияти сиёсии давлатӣ ва истиқлолият, пешгирии хатари нобудшавии миллат, хомӯш намудани оташи ҷанги дохилӣ ва барқароркунии сохти фалajшудаи ҳокимият хеле бузург аст. сипас баҳри болидароҳии ҳозирин аз ҷониби хонандагони литсеи касбии техникии шаҳри Панҷакент суруду таронаҳо ва инчунин шеърҳо дар васфи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва хизматҳои шоёни ӯ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. масъалаҳои беҳтар намудани фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ, кумитаи иттифоқҳои касаба дар доираи қонунҳои амалкунанда, ҳимоя намудани ҳуқуқҳои коргарон дар ҷаласаи навбатии кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон баррасӣ шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар ҷаласаи навбатии аъзои кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон асосан масъалаҳои риояи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон, шартномаи коллективӣ бо маъмурияти корхона ва муроҷиати коргарону мутахассисон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов ба аъзои кумита иттилоъ дод ки мо омода ҳастем дар ҳар маврид аз синфи коргар ҳимоят намоем. коргарон метавонанд тавассути ташкилотҳои ибтидоии иттифоқи касаба ба кумитаи иттифоқи касаба муроҷиат намоянд. таъкид шуд ки бояд ҳар як дархост ва пешниҳод ба маъмурияти корхона дар асоси қонунҳои амалкунанда ва шартномаи коллективӣ сурат гирад. дар ҷаласа аъзои кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон ба сухан баромада андешаву мулоҳизоти хешро пиромони иҷрои қонунҳо ва ҳамзамон ҳимояи ҳуқуқи синфи коргар, фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои коргарон, баланд бардоштани маош ва ҳамзамон мусоидат дар рушди соҳаи саноат андешаҳои хешро баён намуданд. дар хотимаи кори ҷаласа раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов нақшаи вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас кард.
аз санаи 20 то 30 ноябри соли равон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент маъракаи иммунизатсияи кӯдакони аз синни 15 моҳа то 5 сола гузаронида мешавад. Дар ин бора табиби оилавии маркази саломатии шаҳри Панҷакент Ғафуров Иззатулло чунин маълумот дод. мутаваҷҷеҳ бошед. Пневмония, менингит, сепсис яке аз сабабҳои маъмултарини фавт ва маъюбӣ дар байни кӯдакон ба шумор меравад. Ваксинаи пневмококки барои дар байни кӯдакон паст намудани хатари ба гирифтор шудан ба пневмония, менингит, сепсис ки сабабгоршон пневмококкҳо мебошад, паст менамояд. Аз тамоми волидайн хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми пайдо шудани нафастангӣ, беҳолии умумӣ, баланд шудани ҳарорати бадан ки яке аз аломатҳои маъмули пневмония мебошад, кӯдакони худро саривақт табобат намоянд. Чунки саривақт табобат намудани пневмония ин барои пешгирӣ намудани оянда маъюбӣ ва фавт бисёр хубтар аст. Аз санаи 20 то 30 ноябри соли равон дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои иммунизатсияи оммавӣ бар зидди сирояти пневмококки дар байни кӯдакони синнашон аз 15 моҳа то 5 сола гузаронида мешавад. Аз тамоми сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромон хоҳиш менамоям ки худро бетараф нагиранд ва дар фарогирии кӯдакони аз 15 моҳа то 5 сола барои иммунизатсия саҳми худро гузоранд. Иммунизатсияи пневмококки баъди худ оризаҳои вазнин надорад, метавонад дар ҷое ки иммунизатсия гузаронда шудааст сурхшавӣ, варамӣ, метавонад камтар ҳарорат пайдо шавад ки ин кӯтоҳмуддат аст, метавонад гузарад. барномаро идома медиҳем. Аз тарафи ҳунармандони театри халқии шаҳри Панҷакент вобаста ба мавзӯъҳои муҳими рӯз намоишномаи саҳнавии манзурӣ тамошобинон гардонида шуд. театр ин оинаи зиндагӣ, инъикоскунандаи ҳақиқати ҳаёт, ҳидоятгари мардум ба сӯи некист. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон театр ва дар маҷмӯъ фарҳангро таҷассумгари ҳуввияти миллӣ номида зикр намуданд ки маҳз фарҳанг, забон ва анъанаву суннатҳои нек асолати миллиро пойдору устувор нигоҳ медорад. бахшида ба рӯзи театри тоҷик ҳунармандони шаҳри босонии Панҷакент дар кохи фарҳанг намоишномаи ҷолиберо манзури тамошобинон гардониданд. ҳунармандони театри халқии шаҳри Панҷакент бо роҳбарии директори театри халқии шаҳр Турдиалӣ Мирзоалиев порчае аз намоишномаи қотили асари Иноят Насриддин саҳнаеро пешкаш намуданд. мазмуну муҳтавои он ба яке аз масъалаҳои доғи рӯз, нашъамандӣ ва зарари он ба саломатии инсонро дар бар мегирифт. Каримҷон, ба ту чӣ шуд? ҳеҷ гап не, гапам камтар бо бачаҳои маҳалла гурехт. агар камтараш ҳамин хел бошад, ё тавба, одами сару рӯятро дидагӣ гумон мекунад ки аз ҷанги чечен омада бошӣ. ҳа хола, хунпарҳои кӯчаи мо аз боевикҳои чечен ҳеҷ монданӣ надорад. агар қасд кунад ҷо ба ҷо бо ҳар баҳона даҳону бинниятро ҳамвор мекунад. ин хел бошад ба онҳо кордор нашам. ман? не, онҳо ба ман сару кор доранд. намоиши дигари ҳунармандони театри халқии шаҳр аз саҳначаҳои ҳаҷвӣ иборат буд ки бинандагон лаҳзае бошад ҳам истироҳату фароғат карданд. пас аз анҷоми намоишҳои театрӣ аз тарафи мудири бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент Хусрав Амонқулов ва собиқадори соҳаи фарҳанг Фарҳод Низомов ба ҳунармандони театри халқии шаҳр барои саҳми арзанда дар рушди соҳаи фарҳанг, баланд бардоштани мақоми театрҳои халқӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим намуданд.
мо умед мекунем ки аҳли ҳунари театри халқии шаҳри босонии Панҷакент бо пешниҳоди намоишномаҳои нав ва ҷолиб шумораи тамошобинонро боз ҳам зиёд мегардонанд. бинандагони гиромӣ ёдрасӣ мешавем ки рӯзҳои наздик намоишномаҳои театри халқии шаҳри Панҷакент пурра намоиш дода мешавад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр.